Trka je puštena. Nešto slabije startuju Sonaka i Brieri Boj. Na čelo ide Let's Attack, druga pozicija za Whiskey Danielsa Srb, na trećoj poziciji je Keep Calm and Sail On, na četvrtoj poziciji Zayn Ibras, na petoj poziciji Prince, na šestoj poziciji Brieri Boj, na sedmoj poziciji Sonaka. Brieri Boj napreduje, sada izbija na peto mesto, na čelu ove trke Let's Attack, ima dužinu i po prednosti dve dužine u odnosu na Princa, na Whiskey Danielsa Srb, koji ima pak 3-4 dužine prednosti u odnosu na Keep Calm and Sail On. Na čelu ove trke je Čengje Šutak, u sedlu grla Let's Attack, s polja galopira Whiskey Danielsa Srb, skroz polja galopira Keep Calm and Sail On. Trku vodi i diže bič Čengje Šutak na Let's Attack, na drugoj poziciji je Keep Calm and Sail On, iznutra Let's Attack, s polja Keep Calm and Sail On, Čengje Šutak ili Močinka Vivijena, iznutra Let's Attack, s polja Keep Calm and Sail On, Keep Calm and Sail On, prva pozicija Let's Attack, druga. Treća pozicija Whiskey Danielsa Srb, na četvrtoj poziciji Brieri Boj, peta pozicija za Zayn Ibrasa, šesta pozicija za Princa.